That was very unexpected, but incredibly. Kandi ibyo bintu ntabwo byari biteganijwe na gato, ariko byitaweho neza cyane n'abashinzwe umutekano wa Security Services n'izindi nzego z'umutekano. Ibi byabereye mu gikorwa cyari kigamije guteza imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, kikaba cyari kigamije guhuza abanyepolitiki bo mu mashyaka yombi ndetse n'abanyamakuru. Mu buryo bumwe hari icyo byagezeho kubera ko nabonye ko abantu bose hamwe bumvikanye. Byari ibintu byiza cyane kubibona. Umugabo yagerageje kwinjira mu gace karinzwe afite intwaro nyinshi, ariko hagarikwa n'abakozi ba Security Services b'intwari cyane kandi babikora vuba. Kandi kugira ngo habeho gukorera mu mucyo no gusobanura neza ibyabaye, nategetse yuko amashusho ashyirwa hanze, ushobora kuba wayabonye nawe. Andi yashyizwe kuri True Social no ku zindi mbuga nyinshi nkoranyambaga. Ayo mashusho hagaragaza urugomo rw'uwo muntu wagabye igitero ku itegeko nshinga ryacu, kandi agaragaza n'uko abashinzwe umutekano bihutiye kugira ikintu babikoraho no kurengera igihugu cyacu. Mu by'ukuri bakoze akazi keza cyane. Umupolisi umwe yarashwe, ariko ararokoka kubera ko yari yambaye ikoti ryiza cyane rimurinda amasasu, kandi bigaragara yuko ryari ryiza cyane. Yarashwa amwegereye cyane akoresheje imbunda ikomeye, ariko iryo koti ryiza cyane riramurinda. Navuganye nawe, ameze neza cyane, hari mu buzima bwiza, afite morali hejuru. Twamubwiye ko tumukunda cyane kandi ko tumwubaha. Ni umuntu wiyemeje kandi wishimira cyane ibintu akora. Ni umukozi w'inzego z'ibanga. Ayo ni amagambo ya Trump nyuma yo kuvanwa mu bwihisho no kugaruka mu cyumba cyari kimaze gutekanishwa, nyuma y'uko yari ari mu musangiro n'abanyamakuru humvikanaga amasasu hafi ya Maison Blanche. Ku nshuro akenshi Trump yongeye kurusimbuka. Ntiyari wenyine, ahubwo mu buryo bwa nyabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigiye gucibwa umutwe. Trump yari mu cyumba kirimo J.D. Vance, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ushobora no kumusimbura habaye ikibazo. Yari kumwe kandi n'abashinzwe inteko ishinga amategeko imitwe yombi, nabo bashobora kumusimbura, kimwe n'umugore Melania Trump, abajyanama be bakuru ndetse n'abandi bantu bakomeye muri guverinoma. Umva mu by'ukuri ukuntu byagenze. Ubusanzwe hari itsinda rigari ry'abanyamakuru bakorera akazi kabo mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Maison Blanche. Abo banyamakuru mpuzamahanga usanga bibanda ku nkuru za politiki zo muri ibyo biro nyine, cyangwa se ahandi hajyanye n'akazi k'umukuru w'igihugu. Hari n'abagendana nawe mu ndege. Gusa hari n'abandi banyamakuru benshi. Ntabwo ari abo gusa, hari abashyitsi batumirwa bavuye imihanda yose. Abakozi mu nzego za politiki n'ibiro bikomeye muri Amerika bari benshi cyane. Ryari itsinda rigari ririmo abanyamerika n'abandi banyamakuru bavuye imihanda yose. By'umwihariko abo banyamakuru bemerwa gukorera akazi kabo muri Maison Blanche, ni akazi gahoraho mu biro by'umukuru w'igihugu. Bo ubwabo kubera gukora akazi gahoraho muri iyi nzu, bahise bashinga ishyirahamwe ribahuza, White House Correspondents. Abangaba rero bamaze iminsi bari mu kazi k'indyankurye kubera gutara amakuru y'intambara yo muri Iran n'ibiyerekeye. Ariko rero abenshi usanga baba banaziranye na Trump ku buryo no batumvikana, abamwiyama cyangwa mutuka ariko amuvuga mu izina n'ikinyamakuru akorera, usanga ari abantu bahora nawe bya hafi. N'ibinyamakuru bitumvikana no muri iyi minsi nka New York Times na CNN barahagararirwa kubera ko Trump akenshi usanga atanafite uburenganzira bwo kwirukana umunyamakuru runaka muri ako kazi, cyangwa se ugasanga nubwo bapfubirana ariko arahaguma. Iri joro rero hari hateguwe ibirori birimo n'umusangiro. Ni ibirori birimo n'ifunguro rya nimugoroba, dîner. Trump, umugore we Melania, Vice President J.D. Vance, abagize guverinoma y'abanyamerika n'abakozi benshi muri Maison Blanche bari bateraniye aho muri uwo musangiro. Correspondent dinner. Ikigaragaza ko byari ibirori ni n'ukuntu bari bambaye bose. Trump ubwe yari yambaye costume y'umukara n'ishati yererana nane kwijosi, aho kuba karavate asanzwe yambara mu bikorwa bya politiki. Abategetsi benshi nuko bari bambaye nta karavate n'ine ku majosi banigirije. Ibirori bya Perezida bisanzwe bigira hoteli igomba kubyakira, niyo yakira abashyitsi bakomeye cyane muri Maison Blanche. Ni hirya gato ya White House mu birometero nka 3. Ni Washington Hilton, iri hanze y'ubusitani bwa Maison Blanche mu ntera y'ibirometero 3, kuhagenda n'amaguru ni nk'iminota 10. Abenshi batari VIPs cyane banakoresha amaguru kujyayo kubera kwirinda umuvundo. Adams Morgan cyangwa nanone Carolama niko gace nyirizi ni hoteli iteretsemo hirya gato ya Maison Blanche.
ni hoteli nini cyane yakira inama zikomeye n'ibirori byinshi by'abayobozi bakomeye cyane, ikagira n'icyumba cyo munsi y'ubutaka cyitwa ballroom kinini cyane kirinzwe kurusha ibindi byose kubera ko kiberamo inama z'akataraboneka z'ibiro bya perezida. Mu by'ukuri wumvise ko ari hanze y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Kubera iki bitabereye muri Maison Blanche kandi abo banyamakuru abakoresponda ariho bakorera? Impamvu ya mbere bitagombaga kuhabera nuko hari nijoro. Impamvu ya kabiri nuko hari ibirori byakira abantu benshi, n'abantu barenga ibihumbi 2500. Maison Blanche ntabwo yashoboraga kwakira abantu bangana gutya mu byumba ifite ngo n'akazi kayo gakomeze. Niyo mpamvu iyi hoteli ariyo yakira ibi birori kandi buri mwaka ni ibirori bimenyerewe ngaruka mwaka by'abanyamakuru. Agashami k'iyi hoteli iri mu zikomeye cyane ku isi ni nako gatanga amafunguro ku bashyitsi ba Maison Blanche imbere. Ako gato gakorera imbere muri Maison Blanche kitwa Hinckley Hilton Hotel Washington, ariko ubwo akunga ko gatoya na agashimi ka Maison Blanche, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bari barimo, bari mu nyubako nini y'iyi hoteli hirya gatoya. Guhera kuri Trump n'umugore we Melania kugera kuri buri mushyitsi wese, imbere ye hari hateretse isahani y'amafunguro, amafurusheti, ibirahuri by'imivinyo ndetse n'amacupa ya za champagne, ubwo kongeraho imitako itatse neza n'ibitambaro by'isuku. Bamwe bari batangiye kurya buhoro buhoro, akaziki ka saxophone hamwe na piano, abantu banyuranyuranamo batanga icyo kunywa n'icyo kurya, naho abicaye batera imbozi ku nkuru za mvahe na njyahe mu cyubahiro cyabo nk'abadaherukana. Habura akanya gato ngabafata amagambo batangire kuvuga imbwirwaruhame zabo, ibintu byahindutse. Turi mu cyumba cya International Ballroom aho abashyitsi bagomba kwiyakirira, barahicaye ni benshi cyane, ni mu nkuta ziri nyuma y'agashyamba kitiriwe umusirikare w'umufaransa Lafayette Park. Ahangaha rero niho ibintu byose byari bigiye kubera. Ishyano ryari rigiye gucika umurizo. Ahagana saa 2:30 ku isaha ya Washington ibirori byari birimbanije. Ntabwo ruzi yuko mu minota 6 yari igiye gukurikiraho ibintu byari bigiye guhinduka. Trump yaricaye ku ntebe z'imbere z'icyubahiro arebana n'abatumirwa be. Yari maganira n'umukozi w'ihoteli waruje amwegereye mu cyubahiro cye. Ashobora kuba yamubazaga ikintu yamuzanira mu byateguwe, kubera ko umukozi wari wambaye costume nane yari afite agapapuro mu ntoki. Utuntu yongoreranaga na Trump ntabwo twamenyekanye, ariko umukozi w'ihoteli yagenda gandika mu gakarine. Bishoboka yuko amubwiraga ati noneho nusubirayo unzanire wenda agatobe gafutse, cyangwa se utuwebe two guhekenya, cyangwa wenda ugenda unzanira udusambusa tw'amavuta makeya n'agapiza kumutse. Ibyo ari byo byose yamubwiraga ibintu agomba kumuzanira kubera ko ni umukozi w'ihoteli hafi y'igikoni. Ako kanya umukozi wa CNN witwa Wolf Blitzer yahise abanza kwikanga. Yari hanze y'icyumba kiberamo inama cyangwa se ibiganiro. Yari matara amakuru hanze y'icyo cyumba. Hashize iminota 6 ni 2:36 hanze harakijima kagereranyije. Ati numvise ikintu giturika nk'igisasu. Uyu munyamakuru Blitzer ahantu yarari ni hafi y'ahantu basakira abinjira, security screening area. Hari muri metero nkiya rero uvuye ku cyambu Trump yararimo n'abashyitsi be. Ni ahantu hatagera kuri metero 20. Mu kanya gato Chris Sheridan, undi munyamakuru Al Jazeera batari banari kumwe, ati hari amasasa ari kuvuga. Wolf Blitzer yaje kuvuga nyuma ko yumvise umuntu arasa inshuro nk'umunani amasasu kandi mu buryo bwihuta cyane. Abari mu cyumba batangiye kumva urusaku rw'amasasu, abantu barayagara. Ni mu metero 20 uvuye ku cyumba, neza barareba ahantu abantu bashobora gusakirwa kuri screening area. Uwarasaga yarasaga ashaka gusatira icyumba. Ako kanya ibyari birori byahindutse isosi. Abashinzwe umutekano bahise bapfunyuka impande zose z'icyumba. Bamwe bafite imbunda, abandi bambaye amakoti n'utuma twitumanaho mu matwi. Abambere bahise burira ameza Trump na madame bari bariho, bayicaraho, abandi barakikiza. Kuyakikiza no kugira ngo baterure Trump bwangu nta muntu ureba, banaga inyuma nk'umufuka. Vice President nawe nuko byagenze, bamuterewe ku rundi ruhande. Abashinzwe umutekano bari bamaze kugera no ku bandi ba VIPs bari bicaye aho ngaho mu makoti yabo y'imikara, barayora bajya kubahisha. Gutwara umuyobozi mu gihe nk'iki cy'akaga mu buryo bwa evacuation ntabwo bamutwara n'icyubahiro mu by'ukuri nk'ibisanzwe. Bamera nk'abamuyora, bagakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ave aho hantu. Abarinzi bamutwara ariko bamuzengurutse ku buryo udashobora kumubona niyo warasa amasasu yafata abarinzi. Ahangaha ikirebwaho cyane ni ubuzima bw'umu VIP. Icyumba cyahindutse akaduruvayo. Amasasu yumvikanaga cyane. Abantu basigaye mu cyumba bagwirirana munsi y'ameza. Ibirahuri by'imivinyo n'inkoko zikaranze byivanga n'ibitambaro by'imitako. Abantu bunama munsi y'ameza, bamwe buri inkweto zabo, abandi imyenda iracikagurika,
abandi baryama mu isosi n'inzoga by'ivanze byamenetse hasi ku makaro no kuri tapi. Kuryama ni itegeko ry'abashinzwe umutekano kugira ngo impfu zigabanuke mu gihe bari gushakisha ikibaye ngo banavaneho icyago cyari giteye. Ubwo Trump, Madamu na JD Vance n'abandi bakomeye kimwe na ba Johnson bashinzwe inteko ishinga amategeko n'abandi bakaze bari bamaze guhungishwa kera kabaye rero byaje kumenyekana yuko Cole Thomas Allen, umugabo w'imyaka 31 ukomoka muri California wabaye umwarimu ari wo warukoze iryo bara hafi y'ibiro bya perezida mu cyumba giteraniyemo VIPs. Ifoto ye ahambiriye mu mugongo yahise ishyirwa hanze, yaboshywe amaguru n'amaboko, yubikishijwe inda ku makaro mu cyumba yafatiwemo. Yafashwe yamaze kuraswa, arakomeretswa ariko ntiyicwa. Ukekwa kuba ari we warashe uyu Allen Thomas yagerageje kurenga ahagenzurwa umutekano mu birori byo muri Maison Blanche Correspondant Dinner, ariko ntiyabashije kuharenga. Ubu ngubu arimo aravurwa ku bitaro biri hafi aho ngaho nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'umujyi wa Washington, muri Bose. Umuyobozi w'agateganyo wa polisi Jeffrey W. Carroll yavuze yuko uwo mugabo atarashwe ngo apfe, ahubwo yuko yakomerekejwe, ibindi ngo biri gusuzumwa aryamye kwa muganga. Bowser yavuze yuko umukozi umwe wa Secret Services yakomeretse nawe kandi ko ari kuvurwa muri ibyo bitaro. Waketswe twamuvuze Cole Thomas Allen kugira ngo abashe kugira ahantu habereye ibirori nuko yari asanzwe afite icyumba muri hoteli ya Washington Hilton aho ibirori byaberaga. Ibi bintu byatumye abasha kurenga za bariyeri zimwe zikomeza umutekano. Ntabwo yarameze nk'umuntu uturutse hanze, we yinjiraga muri hoteli nk'umushyitsi ucumbitse mu cyumba cya VIP. Kubera yuko yari yaraguze icyumba cya VIP muri hoteli, byari kumworera kwinjira mu nyubako ya ballroom, icyumba cyarimo perezida n'abanyacyubahiro bandi cyaberagamo ibi birori. Ubundi umuntu uturutse hanze y'iyi hoteli we arasakwa bidasanzwe, ariko uyu nguyu kubera ko afite icyumba muri iyi hoteli byari byoroshye. 2:36 Allen yihuse agana habera ibirori muri ballroom. Ni icyumba kiri munsi y'ubutaka, nicyo gikunda gutoranywa kugira ngo kiberemo ibirori bikomeye nk'ibi ngibi. Nawe tekereza icyumba kiri munsi y'ubutaka ariko cyakira abantu bagera ku 2500 mu birori by'agatangaza. Akigera kuri bariyeri wakwita nk'iya nyuma, yashatse kuyirenga akoresheje imbaraga ngo asatire icyumba cyaberagamo ibirori nyine yinjiremo imbere, hanyuma atangira akazi ke ko kurasa. Abashinzwe umutekano rero niho bamutangiriye, ahandi yari yaharenze. Ahita akuramo imbunda atangira kurasana nabo abo muri Secret Services nyine. Ari nabwo umupolisi umwe yarashwe arakomereka, gusa akizwa n'umwenda wari wambaye umurinda amasasu. Inzego zishinzwe umutekano zakoze ibishoboka byose zisubiza ibintu byose ku murongo, na Trump agaruka ku gatuti ahavugira ijambo rirerire cyane. Gusa icyo gihe ntibyari bimeze nka mbere. Noneho agaruka yararenzwe n'abantu babiri iburyo n'ibumoso bakora mu nzego z'ibanga. Ni nabwo yavuze ari amagambo twatangiriyeho mu mbwirwaruhame ndende. Abajijwe uko ibyabaye bishobora kumugiraho ingaruka nk'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye abanyamakuru yuko akora akazi karimo ibyago byinshi, ariko nanone ko atari umuntu ucika intege cyangwa se ujya mu gihirahiro. Yagize ati, nkunda kubitekerezaho cyane rwose, nanjye ndabizi yuko mba ndi mu byago, mbaho ubuzima busanzwe uko bishoboka. Nubwo uzi neza yuko ubuzima burimo ibyago, ntekereza yuko mbifata neza uko mbishoboye. Arongera ati, hari abantu benshi uzi usoma inkuru zabo ugasanga bajya mu gihirahiro rwose. Mvugishije ukuri rero, cye sindi umuntu ubifata gutyo, ntabwo ariko biri. Mbikora kubw'igihugu, sinzi impamvu mbikora, ariko ndi umuntu utajya upfa kwiheba cyangwa kujya mu gihirahiro. Muri iri jambo agaragara nk'uwahungabanye mu maso, Trump yanashimye umugore Melania Trump, avuga yuko akora akazi keza cyane. Ati, akunda kumbwira kenshi aturi mu kazi karimo ibyago umugabo wanjye, ariko nawe biramureba, nawe n'ibyago kuri we. Yakomeje ati, twari twicaye aha nijoro twumva urusaku rw'amasasu, ntitwari tuzi niba ari isahani cyangwa ari igikombe cyangwa ari amasasu. Nifuzaga yuko byakabaye ari isahani, ariko ntabwo ariko byagenze. Ariko nanone twari dufite abantu b'intwari cyane bakoze akazi kabo neza cyane, turabashimira cyane kandi turabubaha. Umuyobozi w'agateganyo wa polisi ya Washington Jeffrey Carroll yabwiye abanyamakuru kukekwaho kurasa yarinjiranye imbunda zirenze imwe, akoresha ijambo ngo intwaro nyinshi. Ati, icyo gihe twamufasha atangiye kwiruka. Carroll ati, yari afite imbunda nini, shotgun, imbunda ntoya handgun ndetse n'inkota nyinshi. Yakomeje avuga yuko ubwo umuntu yanyuraga muri icyo cyiciro aho hagenzurirwa
abashinzwe umutekano mu nzego z'ibanga bahise bamuhagarika kubera kumukeka. Carole niwe wanavuze yuko ukekwaho icyo cyaha yarasanye n'abashinzwe umutekano mbere yuko afatwa. Ikibazo cy'umutekano nk'iki ngiki cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntikireba abantu bo mu ishyaka rimwe cyangwa uruhande rumwe muri Amerika. Ikibigaragaza ni uko abadepite n'abasenateri ku mpande zombi, abarepublikani n'abademokrate, bakoresheje imbuga nkoranyambaga zabo bamagana igitero cyo mu biro bya White House Correspondent Dinner cyari kigiye guhitana Perezida Donald Trump n'abamwungirije n'abakozi bakuru muri guverinoma. Banishimira yuko Perezida yabaye amahoro rero, bata urugomo rwa politiki nta mwanya rufite muri demokarasi yacu. N'ibyatangajwe n'umusenateri w'umudemokrate Kristen Gillibrand akoresheje urubuga rwa X. Uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Nancy Pelosi utarumvikanye n'umunsi wa rimwe na Trump nawe yarenze ibyo byose, arandika ati nk'umuntu ufite umuryango wahuye n'urugomo rwa politiki, amasengesho yanjye ari kumwe n'umupolisi wakomeretse ndetse n'abagize ingaruka z'ibi ngibi byabaye, birababaje cyane. Umugabo wa Nancy Pelosi yigeze kugabwaho igitero mu rugo i San Francisco ni mu mpera z'ibihumbi 2022, aho abashinjacyaha nyuma baje kuvuga yuko ari igikorwa cy'urugomo cyo gushimuta Nancy Pelosi, kumufata bugwate, kumwangiza ngo no kumwigisha isomo. Senateri w'umurepublikani Lindsey Graham ati icyo nzi neza ni uko ibihe turimo bituma habaho iterabwoba ritigeze ribaho mbere, rigabwa kuri Perezida Trump n'abandi bayobozi bakuru ba leta. Yongeraho ati reka dusengere ibihe by'amahoro kandi tugerageze kuba igisubizo aho kuba ikibazo. Depite w'umurepublikani Warren Davidson kuri X ati urugomo rwa politiki rugomba guhagarara. Ndashimira inzego z'umutekano z'ibanga z'abanyamerika zakoze akazi ko kurinda perezida n'abamwungirije muri ibyo birori. Naho senateri w'umudemokrate Chris Coons ati ibyabaye muri White House Correspondent Dinner uyu mugoroba ni ukwibutsa guteye ubwoba ko urugomo rwa politiki rwamaze gufata intera muri iki gihugu. Arakomeza ati kuba byabereye mu gikorwa cyizihiza itangazamakuru ryigenga nk'inkingi ya demokarasi bigomba gutera impungenge mu banyamerika bose. Cole Thomas Allen warukoze iribara ku myaka 31 ni umugabo wize cyane ukomoka muri Torrance, California. Biranumvikana yuko kugira ngo agere kuri uyu mugambi yabanje gukora urugendo rurerure, anashora amafaranga menshi yo kugura icyumba gihenze cyane muri Hilton Hotel. Bivugwa yuko uyu mugabo ukiri mutoya atarishimiye imitwarire ya Trump mu bijyanye n'ukuntu ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intambara ashoza hirya no hino. Allen afite impamyabumenyi muri mechanical engineering yakuye muri kaminuza ya Caltech muri 2017, akagira kandi impamyabumenyi y'ikirenga yabonye mu bihumbi 2025 mu bijyanye n'ubumenyi bwa mudasobwa computer science, yayikuye muri California State University Dominguez Hills. Ubwo ari muri kaminuza ya Caltech yari mu ikipe yitwa Blitzkrieg-Bot, ikipe yatsinze amarushanwa yo gukora imashini zigenda zonyine cyangwa se za robo. Ni muri 2016. Muri iyi minsi yakoraga akazi ko kwigisha muri kaminuza by'igihe gitoya nk'umutitor muri sosiyete yitwa C2 Education. Mu kwezi kwa 12 2024 yigeze no guhembwa nk'umwarimu w'ukwezi mu gace yigishagamo. Azwi kandi nk'umuntu wubaka imikino ya mudasobwa, indie game developer, akaba yaranakoze imikino nka Boredom ndetse na Fastlow. Byaje kumenyekana ko yarasanzwe mu itsinda ry'urubyiruko rivuga ko ryanga imyitwarire ya Donald Trump cyane, ndetse Allen yita Trump umurwayi wo mu mutwe. Hari izindi raporo zivuga yuko yaba arafite imitekerereze yo kwanga ubutegetsi ngo kubera ko Trump ari umuntu wishyira hejuru. Turabashimiye cyane, mugira ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.